Kagiteno kau mukaririgite wa rwangi rwa nchuku na chomba wa Housing Receipt Council Felicity Nkirote Bîrîrî norete ACIACA gwetekiria Ûgambi bwantu bangi kenda ndere abakurita miario itikubaka gisiasa Bîrîrî ura wa rujera gitikia mubunge wa Ekuru kithurano ne kithiru augite omuntu ari na kioto gya kugwata umusiasa uria kwenda mbaru augite kuri no kuje wa maruru na muthuro jo munene kirindu kimbithi kumania na KUURAGWA kwa Daniel Sniper mukiro mithike na kurikithia kumania na karia ruaria kura na kura kwa Daniel Muthiani kana Sniper atongeria mwanya ario mukariritie onkiame kwa mukira maketha Kenya Felicity Nkirote Bîrîrî ibarombete ACIACA ba kaunti MERU kwithira baina umiria bogi siasa bakiwa katiba niete mukenya wonde ruthara kuwato musiasa ora kwenda mbaru mwathani amwike antu ega areka theru bawe no ntotebu muthako u abwithetie kwi makosa abwithetie owoke akua ekanare kwi makosa arabwithia kwi mtu bwete okora kwi mtu bwete kora mtonge kwi mtu wena inye kukia maisha ya mtonge kwa ukatu yate twethe twena tolerance political tolerance ndaka cheto kanana beto baria bapinga tugetekeria twabaritana kenda Kenya yetu na county yetu ikura na itabwega muntu araria something against kana criticize mutongori ororetine oka big target angondo kora bona mwiko kinyenda list ine koro wa Sniper ikwa baba list ine barare anto 60 something 64 eko eliminate no to ko digo criticize trikare rekuo kuruki barombete usunkuni brabo itete na mbere bobuitho na njira ya weru na uma kenda nje Sniper na kinya MERU bonde bona kioto. I condemn with the strongest possible terms manto yara ya karikire ke Sniper muntu ena right. So whoever did that arayokerie moyo yoa a flowering young man na condemwe na mwathani amurekera na thirikari itoboria babuethie burabuongthe possible kenda haki menya kotonya kiri family ra ya chiro ni mwana ou awetwa Sniper okay akwithira kwina njara ya kithirikari kana kisiasa kiko kenda Kenya na Kenya ke nini kile woni no Sniper urete my cousin mwako Sniper cousin yokwa atire kana kama mwaka yomo na meri mwanja isiasa ukana ni okomatu muntu mweri na tura meri mpona na familia kete corona dei na kinyake ya kwethera na chiere ngai omumeru na ngai okana karatire kama mwaka yomo na meri mwanja atamani na mwana jirene na kila neja karete nero ede kinyamo inari ko miaka 24 aririnyene kinyambi wote na retoto man na dibata budi Kenya lakini odore dene kwena ngayura arachauma atamani na ngayura arachauma Nkuruki Bîrîrî wete thirikari ya Kenya kwanza neitete na mbere kuibangania kwina miangarama ya uturo ukulukiro urimi tengerenge okeria uchumi bweto burabu kwiro ibothoki tiwa gokeria agriculture nio backbone ya economy ya Kenya mayani kwa sababu ya arimi ba mayani na ito weretu bura KTDA etethetie murimio mayani na kinyamba atu na tutwe thirikari na tweke warehousing ito koreta mikakati era ekaomba gokeria urimi nkoroki kenda bugekira effort bukire ma thirikari nonio bo watanjara bo watia gokeria mauri bote korerwa bo ndoi bote aruto mwaka yonge mwakenda a change uchumi amwe na bo mwandiki munene ongwatanirwe kupete Karuti Ntebere na rombete thirikari utira ni utungatira machukuru kenda ukiria kithomo inkomenya twena challenges nyinge muno na ara skuru thirikari eteko release njamura tweta capitation na ibu ando kuona principals na head teachers bakeria thina kinondo ke suppliers bakethwa na kibare imbecha kwenda kwera thirikari ibange boega nonto if we get it wrong when it comes to education issues then as a country we go wrong bareti yake athonekea murano ya Joshua Ûgambi kana mwiko kuma nteretie kiuchotigania Central uraromba ite MCA mwaka muthiru na arawete acokera kinya ringi
Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa